Slovensko zdravstvo, ne zaupam ja zdravstvo, neč. Ja sam se zdravim, ne hodim v lekarno in to. Aha, sploh ne uporabljate potem teh storitev? Ja, sem prehranska zdravila kupujem. Aha. To pa sam. Koliko časa nazaj včasih ste pa zaupali zdravstvu našemu? Ali tudi... Nisem nikoli. Nikoli? Nikoli. Koliko sem postala tista, nisem njemu. Meni zdravnica napiše recept, jaz recept v koš. Ja, skozi sem. In potem, ko sem šla tista prehranska zdravila, ko preberem, tu nima nešto redno, ne? A tamo, koliko me piše, preberite navodila. Bežu od tih zdravil. Od tih zdravil jaz bežim stran, koliko piše zdravila, da moram prebrati navodila. Tu, tamo blizu, 100%. 100%. Res vam povem. Jaz sem taki pač in jaz hočem samo tisto, preberem v žurnalu, preberem tamo v tiste, recimo, ABC, to preberem, ampak ne grem v lekarno. Samo tista, ko piše 100% neškodljiva.